Ayo bos kayu, bos kayu. Bos bekonya sebelah mana mas? Bos Beko. Tapi kanggo demenan duit beli weru eman dicokot lambene metu jutaane gaya duit wis langga mabok bapane. Kita goyang lagi yuk. Jajal bos kayu. Bos kayu, bos beko. Bos Beko. Diawur bos beko. Kang Ubay Subaya. Mama Yang Ella. sayang. Duka lebay atine duwe laki sampean doyan tuku srabi onene baka bengi metu gaya manuk hantu sing dilurut tanggane brutu. Alamak. Bos Beko. Duit kadang ngecaloan nabungin ning barisan Bos Beko. pikirane wis campur setan. Asik. Anak rabi klanti pengen belanja Shopee duwe laki jahat ning rabi kula duwe laki mabok tanggane brutu wong lanang sing happy hati kula sing nafsu. Bos beko tapi kanggo demenan duit liweru eman dicokot lambene metu jutaane Papa Ujang. gaya duit wis langka mbok bapane. Bapak Ujang. Bapak Ujang ini bujang-bujang yang ganteng boleh besti pengantin bos beko. Wah, ser bos beko iya bos kayu mana Bos Kayu oh Eta. iya bos kayu siap iya bos beko Bos proyek tuh ya bos proyek. bos proyek. Siap. Dikodok lagi boleh. Duka lebay atine duwe laki sampean doyan tuku srabi online baka bengi metu kaya manuk hantu sing dilurut tenggane brutu. Alamak. Bapak Ujang. Bos beko. Bapak RT. Duit ngajang caloan nabungin ning barisan pikirane wis campur setan. Anak rabi
Bapak Ujang. Ujang. Tapi kanggo demenan duit liweru eman. Dicokot lambene metu jutaan nih. Kaya duit wis langka mbok bapane. Sing kapir. Ujang menganti luar Bapak biasa. Ujang. AA bos, wur terus, masya Allah. Yang muda, tarik lagi sayang. Yang ganteng boleh. Ada Sing bersama si Zalana. pengantin. Diawur bos Beko. Bos Kayu. Tukala bae atine duwe laki sampean doyan tuku serapi onena baka bengi metu kaya manuk hantu sing dilurut tenggane brutu ser duit kadang calon Bapak Ujang. nabung ini ngebarisan pikirannya wis campur setan anak rabi pelanti pengen belanja Shopee duwe laki jahat ning rabi kula duwe laki Terus mabok tanggane brutu wong lanang sing happy ati kula sing nafsu iya. apa nasube padang duwe laki sampean kerja ning prapatan hasilnya lumayan wong wadon jaluk duite alot pisan bos Beko bos proyek Bapak Ujang. tapi kanggo demenan duit liweru eman dicokot lambene metu jutaan wong wadon jaluk duite alot pisan. Terima kasih bos Kayu. Thank you. Bos Beko ditunggu lagi kembali. Oke.